Haga jingle kai Indian Premier League ka Rajasthan kala job sok Persha ya ka Kolkata da kandai wicket. Haga nega jingle kai uchahal ula yo ban khor sau wicket na ki sau over. But uyasha shwe Joshua ulala ban kamai hadu kandai peu praron stang na ki sau peu nyau bol. But udairu urang tit ban Nyngkong haka IPL bat kenjo sya ka san peu ron stang na ki khat lai bol. Lyngba kena jing job ke Rajasthan kalau kiu sya ke Kyrdan ke balai haka mi ya kain point. Haka jing le kai Europa League semi final first leg ka kenhun udai bala ke Roma Persha ya ke Leverkusen na Germany. Bat kani ke ke home game jong ke Roma. Apa pai sya kena jing le kai haka kela step baro art lagi kenhun kela persyang ban le kai bha Henry Omdon pat ki bala ban khija. But day haka kelamit kata haka minit ke ban riu peu ar Lyngba midfielder jong ke Roma u idordo ulio ban tap ya ke gol pentam haka ke jingle kai. But hadu bukut ke jingle kai ki rang ye kai ke Roma ki lala ban telakam ya ki rang ye kai ke Leverkusen ban khanglat ya ki bakin tap ya ke gol pen ya khai. Hadu bukut ke jingle kai ke Roma kala job dai London haka first leg jong ke semi final. Haka wipat ke jingle kai semi final first leg Kakenhun Di Maria ke Juventus Persha ya ke Sevilla na Spain. Bat kane ke home game jong ke Juventus. Aba pai sya kane ke jingle kai ke Sevilla kala yo shua bat pen khijar haka kala step kata haka minute ke ba ar pen reu Lyngba en seri. Bat ya ke bol lai rapen bu da kompos. Bat hadu bukut ke kala step ke Sevilla kala tam dai London. Bat haga kela mit baro arteli kenhun kela persyang bat pen khijar Henry Omdon ki bala bat pen khijar hadu bukut ke kendai per minit. Bat day haga additional minute ke Juventus kala yo ya ke corner kata ke minit ke kendai per plus new. Lyngba ke assist jong Pogba ke Juventus kala yo ban tap ya ke gol pen ya khai. Lyngba ugati. Bat Lyngba kana ke shigol ke Juventus kala Lait na ke jing sharem halayik. Bat haga second leg baro arteli ki kenhun ki don kamban job kenang bukin yo rong sya ka final jong mentau snem. Haga jingle kai I-League second division final round hapreng ke Shillong Lajong Persha ya ka Delhi Football Club. Haga ke jingle kai baro arteli ki kenhun ki klemla bat pen khijar nadu basdang ke jingle kai hadu bukut ke jingle kai. Bat Lyngba kana ke jingle kai ke Shillong Lajong kadang ne akhli du jong ke mi keng point. Bat ke jingle kai ka babut na ka benta ke Shillong Lajong kan long Persha ya ka Ambernat United ka ban nyele kai ha ka khan riu terik mentau menai.